Mephato e itsegeng ka Amabutho e ne e kokoane ka tshisibalo kwa Nongoma go lere masaledi a ga Kgosikgolo gae. Makgarejwana go tswa ka dikarolong tse di farologaneng tsa porofense eo a na a tlile go felegetsa Kgosikgolo wa morafe wa maZulu e busitseng sebaka go gaisa. Ba re ba batla go keteka botshelo jwa ga Kgosikgolo. Baagi ba Nongoma le bone ba ne ba tlhamile mela mo mebileng. Jaaka boididi jwa batho bo ne bo kokoana go ntse le go ikgatholosiwa ga melawana ya COVID-19. Morago mephato e ne a dira mela ya tlotlo jaaka sejanaga se se neng se pegile moswi se fetela kwa ntlong ya segosi. Mme maikutlo a naya magoletsa jaaka go ne go opelwa dipina tsa setso tsa nako ya kutlobotlhoko le tsa nako ya boitumelo. E rile go sa le gale batlotlegi ba ne ba gorosa melaetsa ya matshediso. We'll forever remember, as the Mandela family in particular, the role Isilo played during the transition period where the country at large was almost engulfed by conflicts. And he played an instrumental role in restoring peace, not only in KwaZulu-Natal, but throughout the country. Gape go ntse le ke monokeng go tswa kwa baemeding ba matlo a mangwe a segosi. We are here today just as a symbol that he was a loving man. He was a father, not to the only Zulu nation, but even to us people who are in Malawi. We are spread all over in Zambia and Tanzania, which clearly shows that he was a loving father, and we are here to pay our last respect and to mourn with the family. Moletlo wa go bolokwa ga Kgosikgolo o tla tshwarwa bosigo gare gompieno.